megalayapost.news. Kaseng HNYF sengkmi mendagasngi galap pendapat ba bakal adep ban be seng no iba Marcus Martin bade vice president kasengkmi badru dukhat ke HNYF halor kinongrem ba uyele persya ya keriti terikam kaseng ya kenila penbenar general secretary ke HNYF Northern Region ba Alfred Malay habakren sikilap taikbor mentaga janmit anongpo habakren sikilap taikbor ba Alfred Malay ulong ba ya kini kejing penbenar bala be seng no iba Marcus Martin na kaseng HNYF kadai kejing ai bor kasengkmi badru belashim ya karai ha kejing lang belalong hak arpuwi tarik nailor arjar psau haslong ulong ru menakaliang kaseng ke pendapat ba banadu menta ba Marcus dan bentai isu bah kaseng HNYF bat unumla syu belong udkhot ke HNYF lada don kinu kipai ba ki bedang don jingade halor ki kamseng ki ban pentip no syakinong ilam kaseng bat om syu ba Marcus Martin ba kaseng la be seng bala penbena ba dei syu udkhot ke HNYF la kalong ha kaseng kemi ni hari boy mentagasi ni nagaliang ka HNYF Northern Region agi jono lang di court ni borkat si member pada idon ne presiden aku general secretary berkunjung organizing secretary pat bolong ru kumbu vice president bertemai yo central budi dan sukung ada ke ni kuat bantu ni atmat di perlu projor ba nakaliang juga HNYF hadin ba isakil boker kila kuat bantu kela ya terkom terkam apa kan Northern Region daga jinglo juki ka HNYF kala yo ino terkam di batamai ini ai boleh terpang iki bakila ya tendrong lang ya keti kediang komon juki na bentar banun rak jing kela ino terkam berkunjuru ban sekri ya ka Jambri boy berkunjung ke ribu kecil mereka berkhidmat jelas ke negara. Tinggi dan buat persengawan itu kemudian, habis buat ini ke bentah, apa nilayo inu kita berkunjung nilayo buat persengawan itu kita berpura jangka HNYF agak si bala lagi si meladap agak kasau tarik, jam ngalur, kebal alam apa mesti auditorium. Tinggi aku beli kerpang ru yang berkhidmat kibala Cimentalang, Betenong lang, ya kan ikat kesun, berkemjuru, ya ikut beli kerpang, ikut beriu, kibalak dan bentalang batni, dalam belajar kerteng, nomor bagi lain bentah abah pendit pembiang, berkemjuru nak bentah beker, hak bagi lah dan bentalang batni, kuno banyak tertiu ya kasih HNYF, dan beli subuh nyipi berkhot, sambil nyerteng, kajing dan bentalang nyipi nado di chief guest, di guest of honor. Nangka pada di invitees beker kisah beker di belawan musim bentar tiga-sini. Kumjuru ikuak ban penpau honen tak singa tiga-sini berkerpang bat keba ikuak ban pensau pi ki media bertinong page dengan kubur ba kas HNYF Central Body belalong hagasni bandreu belala tejong kayau kasih sejan langsung ya ke Central Executive Council dan nagaliang juga Central Executive Council Hadin bakal apik perman bahar kalau saya memiliki komprekam bagi dikot ofer juga HNYF haba kalau bisa banyak bahabin babin kalau lap bala don katu kani member kiblaya ilat ya kerkom terikam bat kiblaya ilat agar kom penbahai gaseng hendrai kim semla ya bit ketum kirti terikam jengka kumta nagaliang jengka CEC Central Body HNYF kalau aibor ini kalau lo mentah insya Allah bila don mental lang mo bila aibor ini berpersau ini kubor ABD bagi nukit kam di belaya lat nak kaseng HNYF te ketkum kajing besar banyak ketkum kajing sim jiki harti garai kebeladap kan kasih sejak kebeladap kelalap bawa nak dikot juga HNYF bolong nong tre besar ham hagi por kebeladap oh jumlah menlen layak la kentiu saja ia kaseng HNYF ada yang kataru namar ba kidon kibenta kiba like naga sen kimla su berpediang biu kumta naga liang jengi barkhot naga Northern Region berkunjuru naga Central Body HNYF kilo batha ini ban persngawi nak bor ba kaseng HNYF rekat berka Northern Region ke persngau pejba banadu mentakasni nimla su berpediang ya ba Marcus Martin kumudukot yang ke HNYF lane nah gino kibenta kipus kibaibat kumu vice president Central Body
bat kunjur kudukot bo kaseng HNF tekane jadi jemput menapi ba indan bentah su hangno marba gajing lek jing jingya la jing na kaseng tegam ta kaseng gamla sedang pediam ni bat misio ke ban kerpat dan ner kat gajing kunjur lang berkot balong tada don kino ki perlok na kido ki ba itu itau ki badai bentalang bat i habedi ki kamseng atau por bai bat kumbu nokit kam bakin sebab bencimi kene ka benta bakin tip bakin la su badai kam bat i bentang la dan presiden batamai bat hasting mendo yang batan bor wajri kumbi disciplinary secretary idon ro angne i organizing secretary i badai ru i ad hoc vice president del central body ban idon ru i executive member te ni ketu gelpa meki perlok pressure badai kam badang ni sikmat sebab menweng no ya ketu jing le juki agini ni bentai badi bat iya dong bang i bakul badi kikam badi berkaseng HNF dala da pidon gino bentang pidon kam ban pena jadi bat ni kikam bagi don kam jirap na galiang jengi i ketu kan pami pi bak ila ban sikmat bani kenduk bani berjumut na mentah bentai bagi hari bajet menreu ke tang nang tahi na galiang jengi kublai subun bat ngi scam bagi ni bak kilom ba bhan na ta ke nang sa Megalayapost.news